Kardom pini Newsfast berita ke thanci bang iri sami kita jli hang sepi apransip berita tepi arjui tha Dorsing ronghang aparman so chengtheng ta bali juri along vote ke rek pidam je ai kathar ke ingcham apo binong lopusi MP Horen Singh be karbok pon Ripak Arjan kapahai ji aphan kaupa song atum pen vote ke rek amai ke padodam ASDC amai along Congress la pen BJP asong atum methang asong aphan ning che theka be ajok ASDC along chepa okdon Pundit Ghat High School Patua Klamalong CM Chili Ram Ronghang pen MP Horen Singh be tum helicopter tour pen Dorsing Ronghang aphan vote ke rek PMI kangni Tuwejirlo Gita Borahem Misudet Assam Assembly Election Apartment 17 Hauraghat LAC pen Karjabdun Dorsing Ronghang aphan Ongdung vote pen kapahaiji aphan pura Pini Socheng Dhenta constituency Balijuri Pathua Klam along Bangsuri Suri Armu Chetong along CEM MP atum vote kehang pidam Dorsing Ronghang aphan pahai thulote anso sesi nitum nangrap thekji puta Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang pen ningje pon halapu EM kache rong pipi ahin pentame kedukela arat aphan kapanong pipon socheng thenta arat atumaphan kerap pachetang pon at ajok pini socheng thenta 17 nong LAC Dorsing Ronghang aphan vote ke hang pi amai long Congress ASDC lapen APHLC asong pen COC Parkup John pen bang inkoira trok thedong PS pen bang thong kebra trok C arat atum BJP asong along nangchipa okdun anparta BJP asorkar ajok si socheng thenta ahawar arat penang an kaching thur asayamo longlo pusi EM kachirong pipi maya long than pon anparta halapu MP Horen Singh be ahin pen bang suri suri arat aphan kapachini pon ke nonaphoy long pli LAC alongta BJP ke hailapji ang thek lake Congress a party ke rong arat along vote ke hang idamji alam thesi avelo lapen kangnek meme kahijim meme APHLC a party mai phulake aong ave ani hu ave abang phu je ai kathar henlo lason ingti pi angjir aphan kachepangri 6 schedule aron karkana puthak aphan ke Karbi Anglong pen kiplung nangpo apor loputa je ai kathar aphan MP Horen Singh be pen arbok pon nek me kahejim me party dolan lake APHLC pulo latum ke ma meeting e doling si 6 schedule kitab otan diti alidar kumabang lo JI kathar pulo te lake aong ani huwa we munilu akar bilo ke aong kumane ani hu kumane sutini ne lake athema alang ikata kathar apiso da kathar pige ta ani huwa we lo lake kathara sore lo aong lo kathara sore lo korte lo kathara sore lo asopo lo kathara sore lo ame hai ke JI kathar phan ke plung nai polo Karbi Anglong ara tatum ta pendak socheng thanta ara tatum no inu bahnya kote do ku daho kedo ke kali acili ja mukhe bangse bu siksidulo pang tanang ji ko farman di purong supielong risomaratom phan ariakan pawe et ape ripaje blok et si towara kapadam ingcam kam lo mati di lake apu ga ino tum si hai ke lake apu ino ne tum hai malason jeplang hai ma radang lum anau lo damdang radang lu si api di jeblok si dam lun son no phane ingcam bu ke ma phase ingcam pulang lapen kapin kharabang ke ingcam apolo lagi ingcam apolo te laga jai kathar si dulu kang ki jong ke dul bu ke MEC ke man kang tung ong MLA ke man kang tung ong MP ke man kang tung ong ajo ni si dul ku risi mason ne outpost anparta ASDC pen CPIML a party ke kangbobbe a party lo apotsi thangnat ka phere athai ave pin pen longpli ta LAC alongta BJP si hailap po pusi MP mayalong pangdak pon socheng dhenta pen jirsong ingti Newsfast Karbi Anglong Nilip constituency ke parlo mera bhiti PS angkang along ASDC pen board committee amai kang nipon bangswahut Mas joining setami kedengpon laswamai nilip sisi amaipu
Maison Tiso pen Mai Chari Ponsi Aluhiaman pen Nilip Sisi Dunmeipu Bhupen Kro Edison Tiso Forson Phangcho Jadop Kro Depen Teron Harrison Phangcho Babu Tiso Boloram Terang Atum pen Chetong Dunsi Mayalong RDP Dun Laso Mayalong ASDC Asong Chari Pon Bom Ahutke Voreng Avar Sai pen Chenglok Ili Ake Joy Vando Lapen Non Ili Akai Inglong Aso Atumsi Choklem Long Rinti Bomlo Hemprek Aparmanta Chesong Pon Bomlo Lapen Non Puanta Ington Telang Lapen Ington Un E Puta Mayalong Jaipon Bangso Amayalong Methang Asong pen Ningkang Samse Ajok BJP pen Don Krehini Congress I pen Don Serkep Adivasi Lapen Kaprek Akhayatum ASDC Along Wangsi Chepa Ogdun Rinti Pusi Nang Pachini Dun Bangso Amay Mesen Mi Et pen Pachun Ponsi Non Kebangji Arnita ASDC Asong Kebangji Atumsi Chonghong Pronglang Lapen Mass Joining Program Ta Puthot Deng Pontu Lang Puta Pachini Pontu Long isi hangcho hem agangbura chatai hem long sini tumpini isi board committee lo committee kese ladak bangke ke damtang election hol sistem ni tum ladak BJP tum si pinangan capture lasino la tumang BJP sorgar atum rada phan ke chak bena papleng ple papleng ke pachun che posipini aku ladak puthot ASC long nang chion tholo la ben dak bangke asamis dolo adivasi dolo siam dolo la tumpen kadu ka be alang tumta hala bang so kichak alam chak pen pachun che posipini ani choi sipini ASC long puthot nang jon tholo la sabrans committee long ke jon chot kali pini alang thang masi sojong masi alang bangta Congress benang jong sistem alang ini ya masih arpu kan pondel lo bangso general secretary arpu la branch committee lo manglang sal puding pon lo kala bangso amai long tim lo nang dun nang tum long tum long nang malang ke Congress atu mal bela Congress pen BJP atu ladak erong Karbi to mana mangke BJP lo pe adivasi la alang mangke nu ke Congress pen lo baki kini ke sob BJP side lo BJP pen bang kon bang mu BJP pen mangkre pho Congress pen no mai nu bela la sipini bela jono mangalang Congress whole set ka working lo lang mangke sistem pini la bangso aning dog desi ning kan krip ho Congress agomeng do aning dog de la pen BJP handa chuna ning dog de ta ESDC pini gote all samong sia regional party ke phong ka do wet heglong ban chini sia lang ta puthot ESDC long nang nang marsun solo kibang je MLA kele ka long na tum la bangso election aputhak pinangan na tum pilo la bangso puthak bang ni tum la hello long ke bang election bang lam tang da BJP se leading lo sita non ke bang ye bang ke ni tum la ka tu ka heaven chingrum si non ke bang ye bang ke ni tum ya sa busi ke onglung bena bu ni tum long ji mela ti center long busi ni ji thelo মই আগত মানে কৰ্মকৰ্তা আছিলোঁ বিজেপিত বৰ্তমান মই বিজেপিৰ পৰা মানে অব্যাহতি দিছোঁ কাৰণ যিখিনি বিজেপি চৰকাৰে যিখিনি কৰ্ম কৰিছে সেই কৰ্মখিনি মই ভাল দেখা নাই সেইটো কাৰণে মই আমাৰ জাতীয়তাবাদী দল আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ SDC আৰু Nilipen Robinson Terang Newsfast Karbi Anglong BJP candidate Bidya Singh Ingleng Aphan Paremvek Ji Aphan Lapen Cheklang Dak Pensi Akaprek candidate Aphan Karbi Anglong United People Association Tumpen Kepahai Ji Aphan Cherap Cheto Dunjipu Pherangke Amayalong Kapang Dak Pona Tengsi Pinidipu LA Kiparlo Puloni constituency Arlo Along Congress candidate Sumrong Hangaphan Kapahai Ji Aphan vote kerek amai padodam Bangso vote kerek Amayalong lam ke Jaipon ke BJP candidate Bidya Singh Ingleng Congress along ke do Unahut MLA Phongthom Mate Ningkan Krepho Khilonglo Bonta Kaching Thur Amo Lapen Asim Sap Thangta Piniarnian Ta Rat Aphan ke Klempi Thek Damlongle Lasi Lason Amuni Aphan ke Rat Atum Paremvek Nangji Lapen BJP candidate Bidya Singh Ingleng Aphan Kaparem Un Ajakong ke doke Congress hello lasi Dipu LA Congress pen Assam Assembly election kilik along Kachidan Dunji HAD Minister Barim Sumrong Hang Aphan Kepahai Dunji Aphan Kaupa Song pen Upper Chapong Singnot Rongphar Arong Khorsing Kro Arong Hembonglong Hular Hansi Arong Along Bripak Arjan Kapehai Ji Aphan Rongara Ratum Phan Than Pachini Dam Kaupa Maipu Mohon Teron Langsomipi Block Congress Committee Kongchunbang Surendro Tokbi Lapen Ronjit Ronghang Atumpen Vote Kerek Amai Kepa Dodamahut Congress Aphan Kekroi Arat Atumpen Congress candidate Sumronghang Aphan Kepa Haiji Alamte Nang Pachini Dun News Text Report Newsfast Karbi Anglong
Nomati constituency ke parlo Pandit Ghat High School Patuaklam along Hawarkihat LAC BJP candidate Dorsing Ronghang Aphan ke ong dunga vote Kapalongji Aphan Pura Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Belapen Lun Singh Teron Atum vote kerek amai padupon bangso amai along Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi EM Khonsing Rongpi East Karbi Anglong BJP Dunmei Phi Komula Teron P East Karbi Anglong Minority Maipu Probin Teron Nomati BDC Chairman Dhoram Singh Kro Nomati BJP Mondol Maipu Juti Timung Atum Chetong Dunsi Bangso Amayalong RDP Dun Laso Amai Non Apong Hawarkihat BJP candidate Dorsing Ronghang Aphan ke ong dung abot pen Pahai Pon Pulotang Te Non Kelong Bom Harunar Kep Rathong Kep Arunadoi Atangka Setamik Surike Thom An Longpon Po Pusi Than Tekang Lapen APHLC Amai Phu Je Ai Kathar ke Aong Ave Anyave Athe apisota kathar pi lapen jai kathar ke kathar amat lo pusi MP Horen Singh Bepen arbok pon lasi nonapong MLA kilike Karbi Anglong inghoi plita BJP atumsi haila poputa CEM Tuliram Ronghang pen mayalong jaipon Pasta Kendriya Janata Party jikibo Karbi Anglong Dimaso aro lote Bukajab Dipu Haroghat aro Bothelang den paskhon candidate আছে ভারতীয় জনতা পার্টি পাঁচজন আচ্ছা দলে দিছে এটা তো দলে দিছে দলে ভারতীয় জনতা পার্টি দলে দিছে আমাৰ ফৰ কৰিব পাৰিব নেকি আৰু এইটো পাব্লিকৰ উন্নয়নমূলক পুঁজি পৰা ইয়াত হেলিকপ্টাৰ আনিব পাৰে এইবিলাকৰে অপপ্ৰচাৰ অৱশ্যে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে আহিব খেৰণি আহিব তাৰপিছত সেইদিনাতে চুক্তি ওলাই যাব বোকাজান সমষ্টিত আৰু 20ত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বমঞ্চ লোৱা এটা আহিব ডক্টৰ স্যার দেখা গৈছে মানে প্ৰথমবাৰে আপুনি হেলিকপ্টাৰ লৈ নিৰ্বাচনত নামিছে সেইটো কাৰণে চৰ্চা হৈছে নেকি কি চৰ্চা হৈছে মইতো দেখাই না চৰ্চা যিটো ৰাজ্যৰ যিটো জাগাত আমি আগতে প্ৰচাৰ কৰিব গৈ নাপায় কিন্তু আমি এতিয়া গৈ আহিলোঁ গোটেইখিনি তাৰাপুং পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ইস্কাৰ্বিং তাৰাপুং লগতে আমাৰ বেছকাৰ বেংগল সব জেগাত আমি ঘূৰিছোঁ সেইটো ভুল কাৰ ছাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে অলপ উন্নয়নটো একো ইয়াৰ ক্ষতি নহয় মানে হেলিকপ্টাৰৰ উন্নয়নমূলক কি কিবা আছে নেকি যোনটো পথৰ কথা ক'লে কোনটো পথ মানে ধৰক পথ বেয়া বা পথটো কাৰ্বি আংলং এতিয়া 4-3 বছৰৰ গোটেইখিনি ৰাস্তা বনাই দিব পাৰিব নেকি 4-3 বছৰ হৈছে তিন কাৰ্বি আংলং ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ 30টা বছৰৰ কি ডেভেলপমেণ্ট কাম কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে হয়নে নহয় For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Dipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master health checkup of general health blood, RE, ABO, RH, diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Tove aju bajike thom apor malom koson pene Gita Bora ahem mechu det bangso ajok alang litum ahem ke do hormu kasu phule pencheng lok hemalong ke do hormu an ke mechu pon edlo anparta bangsu meke chu ahir ingtangra ajok alang lita ke so chu pholok lo seta alang lifan nonamat Dipu Medical College Hospital alongsi ke so langpon bomlo Gita Bora inut keduk det abang phi ajok Alang Lipen, Karbi Anglong Autonomous Council Aphan Financial Aid Akirap, Kilongji Aphan Kachuning Ripon, Pirangki Athengno, Alang Lipen, Kaningji Alam Arjupon Iksenang. Dilip Das, Bejen Kakoti. Mui Bhagni Swarupa Lukumoni Bora, Momi Bharali Pinimpo, Kali
মেডিকেললৈ লৈ আহিলে মেডিকেলৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ডক্টৰে চাই মোক ঔষধ পত্ৰ দিলে দিয়াৰ পিছত মই ঘৰলৈ গ'লোঁ ৰাতি গোটেই দিশটো সচেতন সমস্ত নাগৰিকে মোৰ খবৰ ল'লে মোৰ সুখ দুখ শ্বেয়াৰ কৰিলে মোৰ ঘৰলৈ খোৱা বস্তুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পানী দুনি সকলো তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰি দিলে আমি থাকিব পৰাকৈ যি দুটা ৰুম আছিল সেই দুটা ৰুমতে বিচনা পাতি শহীদৰ ৰাইজে ঠিক কৰিছিলোঁ মিডিয়াই যথেষ্ট পৰিমাণে মোক খবৰ লৈছে মই মাত্ৰ এতিয়া আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ জিলাৰ অট'নমাছ প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰোঁ যাতে 1952 চনৰ পৰাই মোৰ পৰিয়াল এইখন চহৰৰ নাগৰিক মোৰ এই ঘৰটো 1975 চনতে মোৰ শহুৰ দেউতা নীলকান্ত বৰাই সজা তাতে মোৰ গৃহস্থ জয়প্ৰকাশ বৰা যিজন কাৰ্বি আংলং আৰু জিলাৰ প্ৰথমজন কৃষি বিভাগৰ স্নাতকোত্তৰ আছিল তেওঁ কৃষি বিভাগতে চাকৰি কৰি অকাল মৃত্যুবৰণ কৰিলে মই ইয়াতে আছোঁ ৰাইজৰ সহযোগতে আছোঁ সকলোৱে আন্তৰিকতাৰে চাইছোঁ কিন্তু মই একমাত্ৰ বিধৱা পেঞ্চনটো বাদ দি পেলাই মোৰ বেলেগ একো আৰ্জন নাই গতিকে এই গোটেই বিপদটো সামৰাটো মোৰ সমৰ্থৰ বাহিৰৰ কথা মই আশা কৰোঁ শহীদৰ ৰাইজৰ লগতে প্ৰশাসনে যদি অকণমান আন্তৰিকতাৰ কথাষাৰ বিবেচনা কৰে মই কৃতজ্ঞ হওঁ মোৰ খবৰ ল'বলৈ অহাৰ কাৰণে আমাৰ মিডিয়াৰ মোৰ কনিষ্ঠসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোককে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এনেকুৱাবিলাকৰ কাৰণে চৰকাৰীভাৱে থকা সুবিধাখিনি মই পোৱাৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে মোক কৰি দিয়ে ধন্যবাদ দীপভূপেন পংকজ ডেকা মোহৰ নেবাং विकी सिंह न्यूज़फास्ट कार्बी आंगलोंग Ini berta lansi pajudik lo domi thakmin kardong